Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. MDC kanong Thamai constituency uba Latiplang Kharkongor ula Dawa baka sorkar kadeban peni da kikam bat ban mi madan banyeki kanang baka sorkar India kan yoi ya ka jingkwa ki pajba kani ka jella ya ki inline permit uni MDC kanong Thamai ula aijingmut bah ka jaka ban mare woodwood sha Delhi kan bah ya ka sorkar bakan pensawa jam ya ki jingdawa Lyngba ulat ka jella ula aijingmut badai ban mi madan Naduh ki menteri sorkar ki MLA bad kumju ki MDC ban ya syongkelan mengor hakamat ying ulan sakawai pat ka jing ai jingmut jong uni MDC ulaong bakan baharu baka sorkar kan penbena yakhi da ka ba syong ying no baro bat ki kaliru ki dai ban setlut baro haying Teru mentang kan LP ngami poise shiro ngasis nem te mentang lawmi kini isu kaba yedai biang hone ke LP te nakaliam sunga kum MDC ngi ba kini berkhoi kri ke assurance ka sipolong kam kaya wat je ka state belapas ka resolution pa assembly ru dengan pet ka government of India kam ken snap mo saka ministry ka poi ka kini resolution la submit tiang ni si iba draga ka sulong sa kam ni taimat ngi ni poi se siru te nga shu don ni briefing dat mar nga iba kan ka coalition government ka UDP PDF HSBDP NCP BJP knam bad independent mo ibala tusi siaban penjari ni ka inline permit ka rikasi jentia bari jela rokawe lembaka an Bengal Eastern Frontiers Regulation Act 1873 kemudian itu dalam nanti ringkat menpersia ya ka opposition yang asing INC dengan su bo i citrwa akan ke government MD government coalition kemudian mentang ba lara ka government of India kam sngap ka kendo thlai ka eka resolution po assembly ngatrai kala hadai man bu kan uji ki ngimong ya to daga ban daga ni lain maka syahi ka ainu maka sungkut kalami do bagi jibu ban ki ki nai daga kan uji ki ru lale ban ai daga homestay kawan Shongyeng kawan set kali ban Shongyeng kum gijim persya skon dia kam sngap ya karai jongka assembly ru te ngai wat nakaliang ki council jong ni ka executive committee mentaru la lam khamat daga UDP buat hang ni ngasrai lara ibu ke dulu national program ru ngatrai kan bhashi bune larki kholangi borok MDC ngi club ya snok ti bat ki pi jingsha hakawai kalian laraki ong hakastit hi brokawai lara kamuki ong ba kagurus kam trikam no ora repeal makat kum ka article 3772 ru lakren shai ba larangi mlap lagi adab ya kini ke anjong British hagiti po license bahasa mi ka constitution takmut ka an ke yabet takayang kajongi ka LP khasi jentia states to kapor kayang ni ka LP haru ini kisni maka sum court ru karangya chakmat but ka an ka ong tahe te ka repeal ka goals temut mlele kata dari ong da state procurator nang pentri kam sya state ngikin ka khasi jentia ya ka LP maka aing kasya malanga dam bakalanga ka bor badeng selaru lang move ya ka resolution ka house bala submit usha government halo kanika issue ILP maka dan kelenti yangi khamtam kanika act 1873 kawa haru mentakaran yang kanika ILP dalam ong barakoi ka state na ong mamla apo state undi kadang pentri kam swa kasih jadias so kasih jadi yang ni ka ILP tamut katakan yang nomor boleh lara kiong hi banshim ki issue hadu kapukul te hakajing so jonga lara governor lari representative jong ka central government ulong mikmat lari observer baik ke jing long jiman state
ngatrai barang kami apa nak siapa dari lalai tang hai governor lu lai song hang tei lu darna hang tei lu ngatai kelabian kelayai ke message jadi banong you Amit Shah oh minister tak kini kelayai kini kena do ka government but ki riushimet kinu kiba dan sokya lo kini issue kelai kiwen ka state jo kami clear but na government lu kala song banyak ki kini waka yung governor pasong dana tekan ni ka message kan ya dang apa ke jingli dalhi ka sulong tang ji di sha namang la ien be bang mi poi se se ro maka assurance kan dan baik ka assurance kan dan baik kata tingim tip kata ka assurance ka makam doya dari kinur hadu kata bang bene laran bang bene lara kinur beli dharna ang ti si baik kata ni si baik mereka ke bang asim ka jing ijong ka kalong dalai tang governor ro ka message ka dalhi ada ke message dalhi mau governor udai bami khmat namata ka central government sia ka state ban pe ka jilong jingman tekani kalong ka jing appeal jonga sia government baro ndre fungat lara ki sokya ekani issue lait hang te hing governor lait dhanna hang te si pe ke ban mi bara marbalai lagino ban ko haru kata to dawan u Mr. Rule ne dawan present rule po secretary na le si pe kin la po hing ta naman mo shui karan te nga pe impoi si shiro lagino hadu kata man sim serious issue to ya shom dharna dawan ka Mr. Rule hang te ne present rule po secretary ru na le kata kan si pe ke ban mi kata ngipin i ke jing i kari je riu ngipin i to ki issue bola pas bola burom ye ka restitution yo ka state government marfi ke bang kan mau kalau hakapor jong badeng selaru kan makarang sakut ka kes hapo sungkut haro kan ka LP tengam saragi isi kerang budin ni kini te ngin sekaran ni kini sa ong jo isi ru bakari budin ni ka kes makarang yang hadu mantangan ni ka kes jong ka ILP nama kadang ki isu geran ka dan kalenti ya kan song seru mari benta ka sulong maran bar khoi kinu ki an ki la pengalaman ini marbalai ngan ban biang balara kani ki jinglei dalhi ka sulong baitang ka suli dalhi ngap tu asuran ko binang tai tak masuk ya tang ni hajar la biang MRRSS Act kabalar lupa hakti bonwar amendment ban notify beng kata ya kata ru ka masuk ban kan mi sini dah filak mawara ay kata baru asli kan kemudian hang ni mula tanya ni kerja dari ini kerja dari tengok setang lagi haru karena kilong agresif ki tinggi saya kata kan